Okurugirira harishe w'omwana ogu tumuhimbise Justus akatandika kuragurira ekironda konka habura empinduka yoona. Bwanyuma y'okugira okweratikirira kw'amaani ogu akamutwara omu irwariro kumukyebeza endwara y'ekookoro konka kyashangwa ngu akaba atagiine bitu ngu akaba aine endwara y'amagufa ei besire chronic osteomyelitis. Kamusara akanyama bakatwara bakakebera bagamba teri kansa. Bagamba burwaire bw'omu magufa nibureepa mu magufa munda nibulya amagufa nikukurura n'abati. So bakangambira mwanguhire mu speed baitu sente zambaho ncheke zambaho ntaitu. Justus abashaho bakamugira ngu omwana ogu aine kumutwara omu irwariro rya Kirembe omuri Kasese kutunga obujanjabi aha aine kushashura sente zirikwingana na miliyoni 3 omu sente za Uganda bitu Justus nagira ngu aha sente ezi taine n'obukyakuba 10. Basaba obuyambe munyambe bugamba ngu ndatunga miliyoni 3 ngende mu irwariro basobole kurorera omwana n'okumujanjaba kurora ngu yabaho kurungi. Bugambare owe n'omushaho w'amagufa ah'irwariro rya Boki Orthopedic Services Limited omuri Fort Portal nagira ngu endwara egi neekwata abantu boona bato n'abakuru n'obukira bikirungu neekanya munonga omu baana okukira munonga ababoojo. When you have reached the stage of chronic osteomyelitis, whereby now the body is fighting to rid itself of that dead part, what happens? There is always a sinus or an opening, or in simple terms a wound. That wound will always discharge pus. So in that very hole that is developed, which is discharging pus, that is the very point where the body will fight at all times to make sure that dead bone comes out. Ogu nagira ngu bwahati stage y'endwara egi y'omwana ogu ariho eri chronic aho omubiri guriyo nigurwana okubinga igufa aha mubiri. Konka ogu nagira ngu endwara egi neeragurira obwe barikurabira omu kushemeza bwe barikwihaho igufa erikuba rifiire. Kukwatiraho mbabazi noobaasa kumwihikirira aha simu ye eya 0789 198 226. Gasha kwa Jona nitutsingwire.